Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo, and I'm back with another video. Don't forget to my channel, go subscribe, like, share, click the notification bell so that you will my notifications whenever I post a new story. Without wasting your time, another day, another story. My first story says is one of the saddest stories. Okay, yo guys, uyabona into ethi umngane emhlabeni ayikho. Uthi ke ugeli usiswami wayenomngani uthi babe obest yezwa uthi bakhula nje bezwana yabo usiswami ke waye umuntu ospiritual uthi kulobo spiritual bakhe futhi waba nenhlanhla izinto zakhe zasheshe zaba right so wayengeve supportive kulomngani wakhe umngani wakhe waye umuntu osazama wamtshela wathi mngani waye ungavuli isalon cause unesiphiwo ezandleni uyakwazi ukuluka abantu yabo uvedane nje uvula isalon yakho and sizokusupporta ngizobiza nama colleagues ami sizoluka yabo kuwena senze show nje ukuthi you grow as umuntu wesifazane. Hayi uthi nangempela kugeli ke hayi umngane wakhe ngempela ivula amlekelele azamfakise ngisho nanemali ekukhandeni lesalon yabo yakhe lo geli uthi hayi emlekelele emtholela ama-client ama-colleagues akhe seyiluka kulo geli uthi nje yabo yonke into imnandi nje yonke into right uthi hleze ebonga njalo emtshela ethi mngane wami angazi ngakubonga ngani nje ngiyayibona ukuthi business lami iyahlangana yabona noma ngafika la ngifuna ukuba khona but nje ngiyabona ukuthi kuyahlangana so ukukubonga ngizokwenza sure ukuthi ngizokuluka mahhala kwesinye isikhathi yabo mangibona nje ukuthi awukho right ngizokuluka mahhala makuthi uyabona nawe imali awunayo yabo cause phela la uhlala right yabo hayi umngane wakhe hayi khululeka mngane wami ngangiluka nginankinga but manginayo imali ngizokwenza sure ukuthi ngiyakhokha meholile nje wenza sure ukuthi lapho uyoluka uyokwenza inzipho akhokha hayi ugeli ngempela ayibo kubonakala hawu nayo into abanye impilo isihlangana bo yabo le ebikade ihleli ekhaya sinesaluni yayo nje iyapopa kamnandi. Hayi kuthiwa kuhamba isikhathi ke hleze emluka hayibo ikhulu isaluni kuthiwa ikhulu isaluni kuthiwa mikhulu isaluni ugeli use-afford ama-branch yabo nje sekuyena usenemali ngaphezulu manje kwamngani wakhe lo kuyena omqalise lento yabo and ukhona for umngani wakhe uyamsupporta yabo nje uyamjujarisha nje kancane mhlawumbe useyamkhipha nje mngani ngeke ngikhohle into angenzela yona kuhlezi ngikubonga nje njalo yabo hayi nomngani wakhe kuthiwa yajabula ayithiwa hambe impilo vele ishone phansi komngani lo owamqalisa isaluni ayithiwa lo ngabe khona nkosi yabathi nje mngani ngisho athiwa kwenzakalani ngoba nawe kuthiwa eluze umsebenzi umngani useyahlupheka umngani akasayi-afford umngani akasa-afford nokuzoluka la nomsebenzi nje wawuluza ngendlela angayiqondi kwayena kuze kube namhlanje kuseyibo ngaphelele umsebenzi yabo nje akuhlangani lutho empilweni manje akasawuthola omunye umsebenzi lapho lo muntu benswephu kumsebenzini wakhe nje bekungena umuntu engabanzima ukuthi engathola umsebenzi after lahlekelwe lo wamlahlekela nakhona wamlahlekela ngendlela angaqondi bampenda kwathi untshontshile yabo nje kwaba yinto nje serious waphelelwa umsebenzi so manje usephila nje ngokuthi uyahamba mhlawumbe ayohlala nomngane wakhe esaluni yabo umngane wakhe ke emuphe lokho amupha khona ngaleso sikhathi lo u-dedicated kumsizeni umenzela yonke into impahla zokugqoka wenza sure nje ukuthi makuphela inyanga khona imali amfakela yona lo useyibhoza yabo bangithi khona ubhozi zonke hayi kuthiwa ngempela kube mnandi lo hleze emgifta njalo umfikela nama-gift naye nje akakufile ukuthi hayibo yazi angisasebenza and kuthiwa uhleze hlale nje yibonga ethi yazi kumnandi ukusiza umuntu cause nawe mase zikukhalela umuntu uyakukhumbula yabo hayi kuthiwa hamba isikhathi kuthi nje kuhambeni kwesikhathi ebonakala singathi akasekho right ngempela-ke yabo kuqala beyitshela hayi depression yokuthi akasasebenzi yabo qale nje ngisho uhleli naye inkulumo ayisahlanganisa ngathi nje ziyaphithana kancane yabo hayi still abantu besho ukuthi ichalento kusho ukuthi yamdepressa kanjani kodwa nje uthi usisi wakhe thina sasingaboni i-depression because wayenayo yonke into uma efuna into nje umngane wakhe ayemprovide uma efuna into umngane wakhe ayamenzela eshaye nama-trip yabo beshaye international trip ahambe naye engenasense usisi wakhe kodwa umngane wakhe ngoba uyazi ukuthi uyena wamsiza azabe la khona ehlezi ekhumbula yabo amthatha ahambe naye ngisho senabangani abasha kodwa engamshiyi lo mngani wakhe lo hayi ngempela kuthiwa hayi usisi sengazi ukuthi usephithanelwa ikhanda yabo uthi ugela isibe waredi-ke ekhaya ukuthi hayibo kwenzakalani manje ngomogeli ngathi yabo hayi bemzamela ukumtholela i-counselling-ke kubo cause kubo babe-right-ke nakhona bemzamela ukumtholela i-counselling hayi kubonakala nje ukuthi la ziyamshiya ngempela kancane lokhu yihlehla kodwa umngane wakhe ude for yena hayi kuthiwa uma wakhona abona ukuthi hayi mina ngiyahluleka manje uma wakhona-ke umama nje labo umama basukumayo kuthiwa umama khona athi hayi ngeke le ngane le izohlanya masiyekelela cause nabona i-therapy ayisizi shuthi asizame the traditional way hayi kuthiwa way kuthiwa yena ngempela behambe-ke beyenyangeni kuthiwa uma befika enyangeni
hayi inyanga-ke ifike-ke imtshene uGeli ithi anoba careful abantu abanithintayo, especially izinto ey'fana namakhanda. Ngibona umuntu wesifazane uhleze wenza njalo ikhanda, and mekwenza ikhanda ngaso sonke isikhathi kuba khona inwele ayisithathayo kuwe, and amandla akho wena, you are a very powerful person, amandla akho wonke athathwe lo muntu lo. Ungambona lo muntu lo elokhu eflorisha wena ngoba uluza izinto lezi zinto lezi anazo kahle kahle izinto zakho uyithola ngawe khona inyanga ahlangana nayo. So njalo uthatha inwele zakho mase eyoyisebenzisa nale nyanga bemixe bese bethatha wonke ama-powers akho lengane isebenze ngawo ngoba kugcwala ama-client ngoba inama-branch ngoba kwenzakalani, it's because of amandla awathola kuwe. So ayibo kuthiwa nje athi uGeli ngeke kuthiwa nakubo bethi hayi ngeke akukwazi inyanga ngathi eshaya eceleni leyangane ngeke iyenze lento, kodwa futhi beyibuza inyanga ngabe iyaze lapho yonke le information ukuthi uGeli wamqalisa yabo kanjani. Ayithiwa nje uGeli vele nayo seziyadonotha kancane, kuthiwa athi nje hayi ngeke niyabona emsangano engilethe kuyo yenyanga kuthiwa hayi isho inyanga ithi mama mina ngingakusizela yena ukuthi nimbone lo Geli owenza lento ngoba hlapa nikholelwa kimi, nganenzela mina into yokuthi nimbone. Kuthiwa le price yenyanga nje yayi-cheap yabo, bevele bengayikholwa nje lento bethi hayi yenza-ke because ku-cheap. Hayi kuthiwa ngempela bathakele ebatshele ukuthi kumele enze kanjani. Shuthi kuGeli amnike into azoyigcoba mezo yesaluni. So ngenkathi le ngane ithatha inwele angazi ukuthi kwakwenzakalani-ke this time inwele ingasasebenzi. Bethi bayisebenza umcebo wengane usuya ngokuphela yabo. Usuya ngokuphela nje umcebo wayo, kuvalwa amanye ama-branch. Ayibona kubo bebona ukuthi ayibo le nyanga ngathi yayiqinisile because akuphelanga ngisho 3 months aqala avalwa amanye ama-branch, sesele ne-branch eyodwa. Hawu jikijiki wabonala hawu sebuyele elokishini, usesebenzele elokishini vele wayiqala elokishini, usesebenzele elokishini akusahlangani empilweni, useyadabukisa akasakhona ukuzosiza nomngane wakhe yabo. Sebeyayidabukisela nje ngokufana ukuthi umngane wakhe yena useyalapheka kodwa naye akakasindi kahle hle kubeni nomdonothi yabo. Ayithiwa nangempela kayisuke lapho uGeli vele igule, kuthiwa igule untombazane-ke lo owamasaluni, kuthiwa agule amelwe izinto yabo nje umuntu osesabeka nje yabo, amelwe izinto kuthiwa mepitshiza kanje kuphume kokunye impethu, kuthiwa nje agule. Hayi kuthiwa kuthi esegula kakhulu esembuqwana kuthiwa hayi alentuzeke basazwana nochomo wakhe shame akaze myeke aze beyekane nje ukuthi naye akasakhona ukumsupport naye uShoni akakhona ukumsupport, akusekuyilolo thando nje lokuthi sabangani yabo. Ayithiwa agule lona-ke lo wesaluni, kuthiwa agule kuthiwa mase nje kuthi ngelinye ilanga esegule kakhulu ngene ephuma ebhedlela yabo. Kuthiwa ngelinye ilanga vele ecela etheni ngicela ukubuyela kubo akasafuni ukuya esibhedlela. Hayi kuthiwa ahambe-ke kuthiwa mase efikile kubo mase yacela athi ma ngicela ungibizela umngani wami. Kuthiwa yena ngempela umngane afike, kuthiwa mhlalise phansi athi mngani ubile ulungile kimi, uke wangilungela kakhulu im-taste yempilo emnandi ukuba ukwazi ube khona empilweni yami ngaba ngiyazi, kodwa ngifisa ukuthi ngisho kuthiwa uNkulunkulu uyangikhumbula namhlanje angikhumbule ngazi ukuthi izinto mina nawe ngilungisile. Athi lo silungisani because mina nawe asinayo inkinga yabo. Mase yamtshena ngathi ngaba nomona, ethi nje ngaba nomona ngakubona ukuthi uyingane e-right, successful and u-powerful. So ngahamba ngayiyela inyanga ngithi ngifuna uku-uplift ibhizinisi lami nami ukuthi kube busy. Inyanga yase yangitshena ukuthi ingangisiza yona, but if ngingakwazi ukuthola umuntu eyamdescribe kwavele kwaba nje uwe, ngabona ukuthi uwe lowo muntu lowo. And then I started, wayivumela yena izono zakho asho ukuthi ngaqala-ke from there ngathatha inwele zakho, sisebenzisa inwele zakho sinale nyanga njalo ukuze mina ngibe nalamandla wena wawunawo. So that's why ngangihlezi nginalokho ukuthi kumele ngikwenzele izinto vele ngangiyithola ngawe. So that was me giving back to you, kodwa even though nawe walahlekelwa ukuningi, so ngifila ngathi ngakuyuza in a way awudeserve kuthiwa qala khala, we-deserve kuthiwa nomngane wakhe akhale, kuthiwa beyikhale bobe kuthiwa asho ukuthi buka manje uruna impilo yami waruna neyakho, of which mina wawazi ukuthi i-success yami ngoba yayi-genuine sasokhuphuka sobabili siyofika la esasifuna ukufika khona. Why waze wacabanga iy'nyanga wasekuqaleni were asho-ke athi yena nga-overheada odokotela besho ukuthi kumele ngabe sengishonile, aba-understand ukuthi why ngingashoni. So I think bengingashoni because bengihlezi kusenhlizweni yami ukuthi angifisi ukushona ngingakaze ngize ngenze izinto, ngikhuluma iqiniso kuwe. So ngiyacela ukuthi ungithethelele.
Hhayi kuthiwa athi nje ugeli awu yabo nje phela nayo imthuse le nto yabo futhi umuntu uma eseshona nawe awuna-choice. Kuthiwa Vedane ethi hhayi ngiyakuthethelela. Kuthiwa nje wanede washo njalo ugeli wakukhwehlela kakhulu. Kuthiwa Vedane wathula khona lapho. Kuthiwa lapho ushaya le confession khona nje abazali bakhona wonke umuntu. Kuthiwa wonke umuntu wasala emangele. Kuthiwa ugeli wayethulele kusho ukuthi nje kushuthi wayelinda ukuthi akhulume iqiniso mase yashona. Kuthiwa-ke eseshone kwaba wesiqale saluni eyayiselokishini yaphela kubo nje kwavalwa ngehlahla kanti yena yedwa wayebreadwinner. Kuthiwa nje kwavele kwabheda yonke into bahlupheka ngathi akaze bebe rich kubo. Naye lo geli kuthiwa nje namanje izinto zakhe ayikaze zize yiphinde yihlangane nje. Lokhu kwaphela lapho nje akaze kuphinde kubuyele esimilini. But into inyanga yamenzela yona yambuyisela ingqondo yakhe because nengqondo yayisihamba. Yaphinda futhi yamsiza nangokuthi-ke akwazi ukubona umuntu owenzani because kube kuthiwa hlampe ayenzanga lutho ugeli wayezofa nje engakhulumanga lutho ukuthi kwenzakaleni. Siphela lapho-ke isitori sesanamhlanje. I hope you learned something and I hope you enjoyed the story. If kuwukuthi nawe unestory ofuna ukushare, nayo inamba yami ya-WhatsApp ngiyayishiya la. Ngicela ukuthi ningisendele ama-voice notes guys. I will definitely share iy'tori zenu. Ngiyabonga kakhulu for watching nokusupport i-channel yami. Ngiyani-appreciate kakhulu. Ndiyabaka super thanks. Ngifuna uqosa khona ugeli wagcina ukungisendela super thanks and angikaze ngize ngimenshine ngizolibhala naye la igama lakhe because I feel bad ukuthi bengihlezi ngimenshina bonke abantu but ngoba sekuyena angikaze ngize ngimenshine. Ngiyabonga kakhulu mfethu. uNkulunkulu akubusise akwandisele. Thank you so much. Mwah.